بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد بقول طبعا كم مهم بالكتاب هنا وبو كتاب يونسكو استرققن متحدة طرفقن متحدة وكتاب تأتي History of Civilization of Central Asia Volume 2 جانوس هارماتا et al. Hazır bu History of Civilization of Central Asia bu UNESCO'nun نما çıkargan akademi ورصين وأساسي بالكتاب تمام mı? طبعا bu kitap yani عمق زماني ومكاني المقلادة Central Asia. Central Asia dediğimiz şu uzun yani Türk yerlerimiz Uzbekistan'ı, Türkmenistan'ı. Tabii eskiden Türkmenistan'ı, Uzbekistan'lar yoktu. Hamısı bir Türkistan'dı. طيب bu 700 قبل الميلاد إلى 250 ميلادينا تقريبا شو أختبر أصلا مركز شكل جاء رواية قنادة يعني أتميدي كي هذا كورين هذا مشو آسيا الوسطى بزمن تقرارمز معزول هيش حادث ميدا أخبار قتش ميدا أهميته يوقب تمام لكن أتدكي يتدقي الأرديد تمام وبشكل كمسدة منطقة جغرافية معزول برجاي مسدة وإنما كان مفترق طرق تمام يعني يقول كده أساس يا سواء كده يا سول كده يمين يسار تمام أهمية لك برير تمام bu منشو نماجا هيلينستيك ديمس هيلينستيك ديجانمس يعني يوناني ثقافة تمام هيلين يعني لما يونانيlerden مثلا ثقافي مثلا هيلينستيك ديمس شو هيلينية هندية صينية وإيرانية تمام ما نشوف ثقافة أنا شو تاريخ لرجع طبعا برجع كل شيء طبعا كوشاني كوشانز ذا كوشانز يعني ما نشوف يعني إمبراطورية كوب نقلادة تركيز خالد بكتابك وبنلر يعني يعني كوشانلر فلسفة يونانية يعني بوديزم لا قوشكان وغانداري فن يعني مثلا yani fununda çıkargan bir imparatoriyeydi. Çok iştirmeydi mesela koşan imparatoriyesi lakin çok hatta ve çok müessir bir neydi yani imparatoriyeydi. Kigen yani مشو طريقة الحرير مشو تجارتك أتكملت دنيانا أساسية دنيانا مركزية قينجان يعني جيدة كيجن تركيبة السكانية لغات لارده أتبوت الداتا و yani hatta çok yani Türkler bu arada Hindu Europeanlar bu arada bu Farsiler bu arada ile ahirihi yani bunlar hemesi bir cega muhtalitıdır. Kigen bunlar yani لغاية تركي كي مبكر كي أشو أخا تشقانده ممكن كيجين تركلر طبعا بالنسبة ملاحظة قلش بس كيرك Türk degan millet irq bunlar Altay tağları Sibirya'nın açıklarında suhub dişedi düzlerine tamamen eşlerge yaşardı. Bunlar niçin kabileydi? Mesela en asasi kabilelerden Karluk, Özbek ve Uygurlar kigen kabile Karluk. Oğuz var. Mesela Azerbaycan, bugünkü Türkiye. Kıpçaklar var. Kazaklar, nemeler, Kırgızlar ile ahirihi. Tabii bir iki üç tane mayda kabileler var. Şuna okşayan mana şu kabileler hicret kılıp paska düşüp kim ta Hindistan'gacha alıp ta Türkiye'gacha ta Avrupa'gacha alıp ta Hungarya ile hon Macar ta Fransa'nın hududugacha yetişken. Ve bu tarafga taban ta nimagacha Kuriya ta Çingacha yetişken. Mana şu kavimler, mana şu ırk Türkiye. Ve mana şunu طبعا مصر قشة طبعا مثلا مصر قا أحمد بن طولون
Ahmed bin Tulun ailasi davlat Tuluniya. Undan keyin nimalar, mamluklar hammasi turkdi. Nima farqi bor? Masalan, Ahmed bin Tulun masalan jamiasi mashhur Qohiraga hozirgacha. Hatto orada ashta Qohiraga nima bor? Surul Uzbakiya degan mashhur sur bor. Mardam borib hatto kitob sotishadi, nima qilishadi, ko'p thaqofiy bir mintaqa. Va Jami ibn Tulun bugun borsizlar Qohiraga, borasizlar. O'zimiz o'zbekimiz, o'zimiz turkimiz hatto bino qilgan va katta ya'ni tarixiy shaxsiyatlar o'tgan. Mana shuni ya'ni UNESCO nimaga istori katta kitobga o'qish kerak va marji shaklga. Men bularda o'qilyapman, marji. Masalan, bir kitob birisi yozsa, lozim marjalari bo'lishi kerak. Mana shu marjalarga olib kitobni taqviya qilish uchun va ya'ni muhtamad qilish uchun va asosiy bo'lish uchun, ya'ni buni chiroyli ish chiqarish uchun bularni o'qib va marjalarga yozish kerak. Shu hadafim shu, bu nimani yozish, ya'ni kitoblarda zikr qilish uchun. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.